oduu aniin kun horii qabaadhe akka abaluutiin dalagaa inni hojjeteen hojjedhaa je horii silaa qabaadhe makiinaa vits yaaris silaa qabaadhe anis dhalaalee akkanatti keessatti guutee deemaanii داعي صادق كدباسا وني تك كيسن سوسوسني مالك صدا ربي جل جلال ربي كقبسن وان تكن سنجا الدنيا اكفيت اتحاد توبليسو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهيكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو نما لكينا الراقب فكاته وسلامتان تيسن أو ستي نما لكينا الراقب تجرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالي wo gaafa astaqee tawannu lagaarree dhukkee kubbaa isinii raakaasnee aarasan irraa qabdaniinsa masgiida kana sodaachaatiin dhufa har'a duraas gaaf tokko na yaamaniititiin sodaachaatumaan dhufe har'as فضيلة الشيخ عبد الرحمن داموتا رحمة الله عليه رحمة واسعة فضيلة الشيخ دري إبرو برينتو رحمة الله عليه رحمة واسعة إني شيخاكية إساك أراسيسي مسجدة كان غارومتين بيكا غافة درا مسجدتان اتي صلاة ترنت مسجد حريرو يانين انجرتني هو غايزين بابا کی یاس رب رحمتا کو فی رحمت واسعہ جمعہ خطبہ نفیدو ترے گافا سن جولون تر جماعہ وان گاری تنان ڈابتے ربین یادا مراد کیس ربی سنی فاگوت آجاتے سن تفجاتے چفاتو ربی ولیتی سنی آقب تکو کے سماتی تے سوالین الدنیا فی آخرت ربی سنی عامل کیسو ہم تو چفاتو ربین اسنی رہا قب گارین تکاو اسن بر ہندبرین حواسا کیسن کیستے ربین سبحانہ وتعالی ارجی گوڑے اسن حامل لسو اخلاص اتباع فی صدقی فی استقامان چفاتی فی ربین نواکنو اکس جچاتی یرون مغربا فی عشائی جدو تونی گباب دوڑا آسواسی ابولین مکیاتو تو فلتے متدورین محادرات ہی عمل جتی جرو تنا کیستے اکمیتی ملکویتا جتی جرو تنا کیستے اکمیتی ملکویتا جمع مکان اسی تو مال جتی سکسس فاؤنڈیشن جتی میں جولین اممان تناتس انگلی فانی فیتی how to be successful sanirra gursan ogol inanja mano yoro dufal Allahu musta'an jeni asawni kun sila hasawa silsila era barida to kun isininja akamitti jiru tana keessatti milkaa'uu dandeenya nu cufaatu obboleeyyan kiyya islaama garuu hasawa isaa kanatti oduu hin seenne namni takka obboleeyyan kiyya islaama milkaa'uudhaaf maaltu isa barbaachisanii beeytanii kaayyoo qabaachuutu isa barbaachisa yoo kaayyoo hin qabaanne faayidaa hin qabu kaayyoo jechuun ulamaa'in rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a warri lugaa jechuun waan tokko godhuudhaaf yookaan waan tokko hojjechuudhaaf fadhii qabaachuudhaa jedhan himmaa jechuun obboleeyyan kiyya islaama akka shari'aa islaamatti ammoo qalbiin tuni gara waa tokko hamiluudha humna isiitii fi ruuhee isii waliin waan san guututti argachuuf lubbuu isaatiif haa ta'u yookaan nama biraatiif haa ta'u tanaatutu himmaa jedhama obboleeyyan kiyya islaama amma yoo riisarchii gootanii ilaaltanii warri saayintistii maal jedha namni kaayyoo qabu dhibbarraa
torbaatam gammachuu qaba namni kaayyoo qabu. Kaayyoon isaa tun gadi jalee haa taatu guddoo haa taatu obboleeyyan kiyya islaamaa. Kaayyoon tunis ammas bakka saditti qoodamtii jee warra qoodutu jira. Kaayyoon duraa kaayyoo gadi jalee talammada jiddu jireessa taate ta sadaffaa ammoo ta gararree taate amma kaayyoon gadi jalee taate namni tokko ribaadhaan tujjaaraan tahaa akkasiin ta'uu fadhaa yoo jette kaayyoodha. Garuu diinni islaamaa kaayyoo ta'e tanaan jahannam seentaa wal iyaadu billah ati hin milkooytuu ni hongoytaa akhiraa dura addunyaa tana keessatti hongoytaa je'eeti qura'aanninis rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam nutti himaniin isinin jaa. Wallisa ta'eetitiin akkasittiin maallaqa walitti gurradhee beekamaa ta'uu fadhaa yoo jee kaayyoodha. Garuu diinni islaamaa wallee wahii deeggara haa ta'eetitiin tujjaara tahaa yoo je'ees kaayyoodha obboleeyyan kiyya ka islaamaa. Obboleessoo yoo hattuu taate akhiraa dura addunyaa tana keessatti qaanyooytaa ajaatee namuutu si dhagayaa diinni islaamaa. Kaayyoon tuni inuma fokkotiinsa bira kuttee obboleeyyan kiyya haraamiin isinin jaa taan ta jiddu jireessaa taate. Namni tokko dhalate guddate eega guddate eessa seena madarsaa yeroo seene ni qara'a 12 ni fixa intiraansii yuunivarsiitii dhaqa qabxii ni fida eeganaa dalagaa seena eegasii ni fuudha. Yoo jiruu tana laaltan irra hedduu jiruu ayyoo fi abbuun teenya jiraatan salaata isaaniitis ni salaatan. Yoo makiinaa oofu taate makiinaa oofa yoo dukkaana gurguree dukkaana jiruu kanaan agarree bareeddu. Garuu diinni keenya tanaa miti tanuun fadha obboleeyyan kiyya. Kaayyoo gararree san fadha obboleeyyan kiyya ka islaamaa. Yoo qura'aanas ija dura qalbii ijaatiin lalle tanumatti nu ajajaan isinin jaa. Waqaala ta'aalaa dhikru wasaari'uu ilaa maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samaawaatu wal ard uiddat lilmuttaqiin. Wasaari'uu ariifadhaa jaa إلى مغفرة من ربكم وان أرارما ربي جل جلال ربي غرئسني سبجيسو أريفتا غر جنة ربي أريفتا جنتني سنو بلني إسيدا أكسنيتي في دجي تتاتجي أيلي تينيا في ربي جل جلال ربي أكنتي نتيمي بلني إسي سمي في دجي إدولال قدني سي أكنا amata 500 deemta asii fi samii dura obboleessa kiyya ka islaamaa. Tuni ayiliin teenya akka beektu malee jannatni tana daran guddoodha obboleeyyan kiyya. Rabbiin nu cufaatu warra jannataa rabbiin waa godhu. Uiddat isiin sanuu ka kurfeeffamtee je lilmuttaqiin warra Allah sodaatuu fi jalla jalaalu. Bakka kaanitti waqaala jalla tanaa'u fastabiqul khayraat. Imaamul Qurxubiin rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a fastabiquu ilal khayraat wal dorgomaa gara gaarowwanitti je obboleeyyan kiyya ka islaamaa. Kaayyoon nu barbaachistii jechuu kaayyoon teenya guddoo mallattoo takka addunyaa tana keessatti dhiisnee ta deemuu qabnu malee jiruu noormaalaa akka hin jiraanneen isinin jaa. Irra hedduu dardaraa yoo ammaan tana laalte humaa takka wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru hawaasa isaatiif waa godhuu dhiisi biyya isaatiif waa godhuu dhiisi diina islaamaatiif waa godhuu dhiisi lubbuu isaatiif humaa takka hin goone namni isa beeku ganda keessatti hin jiruun sin jaa obboleessu. Galgala guutuu garii ashaabul leyli qama'aatitti dabarsa. Yeroo san ganama hin ka'ugaa hin agartuun aboo bar gurbaa takkaatu tuutu du'ee bar ganda kana keessaa yoo jette gurbaa kam sin jaa hin beekuun gaa inni asaa warra galgalaati gaa obboleessu jiruu akkanaa jiraachuu jirraan sin jaa nas'alullah salaamata wal aafiya. Atumaahuu si beekuudhaaf gurbaa san hin beektu gaafa dursan akkanatti as taakkee kubbaa kataban maarree si yaadachuun foorii obboleessu. Kaayyoo gararree saniin sin jaabar mallattoo dhiistee tadeemtu. تنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في الكبير والبيهقي في الأسماء والصفات بسند صحيح لغيره رحمة الله عليهما رحمة واسعة من حديث حسين بن علي رضي الله عنهما قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره صفصافها الله أولاناته نجالتا معالي الأمور حالوان غرري تاتي جالتا ويكره أما اللي نجبا صفصافها قد جلي إسي كتات الله جل جلاله ونن الرجالة أبليانكي كإسلاما حالوان غرري تاتين إسنينجا بزنس مانيتين سيني أسي في دبي إدو perfectionity هاجما أبليسو دين إسلاما نقادي قدوا مليارديرة تي أبليسو نورمال نقادي مديد عالمان توفدا عالما أكمي عالما كشلبه يوك أرشيد إبشان كنني فتوى كججيرمو مناطي كناتاتا لا عالم سيدا ربي الرت جل جلال ربي بلام بوته بلجو أبان فدنها فارسو أبان فدنها عربسو في 60 فنيان النهابو مرميك يهامر مملي دين إسنا ما بودامو أبدا هنديبو كاكا هؤلاء الأطهار الأخيار عليهم من الله رضوان عالم رباني أكسي تودا دائي صادقان توفر دائي أكم دائي كشلبيمو كأمان تنا مدور أفتي فرندي كابو دائي كنا توفتني دائي صادق كدوغاسن واني تكا كيسان سوسوسيني مالف صدا ربي جل جلال ربي كابوسن وان تكان سنجا الدنيا أكفيت اتحاد افتو أبليسو الله جل جلاله حالوان غرر سني جالتا وان قد جلي كشلبه أما قلبي تيتي تسيبويا جولي دردروتا يولالت هذا في أبان كينيا نجيوما مدرسة أرشي إبا تربة إبا سدير كفلان قبتي نمان قمت چيزني في الدجولي مدرسة أرأو هنجالا دين جتا هما تكان سنجا هما تكا كيساو وان نما قد ديسيسو نما بيكا تورا بيكمو دردر فرون سنجا نسأل الله السلامة والعافية فيديو تيكو تكا دقيقة عفر أمي تكا ورابي فيسر رتي قديسا إيغانا شمرن بي عربا جردو جزاكم الله خير أستاذنا جزاكم الله خير سنجان الراولي دو فيدر سنكرو قربان كنو بليسو سلا بيكمو من بيكم سوالي انتاتي أكمتي نما قمتشيستو بليسو ميشوف جالوان كي كإسلاما فضيلة الشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه رحمة واسعة ميلالي نما بر كتا جهتك أراتي ديسي بر كتا جه أعزك الله غاف يونيفرسيتي شيكاغو دكي أمريكا إنجليفا إني هاسوي بروفيسور تيجي بر مالين بروفيسور بزنس أدمنستريشني نو بليسو إنجليفا داني بروفيسور جتشا إني جين ديبسو دادبين سنجا كتا جهتك دابين سنجا بر غاف جيمي سواغر تولين أكاسيتي والمرمي غدي فضيلة الشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه رحمة واسعة جيمي سواغرت وليني ميتك والفل مجالو وانكي يك إسلاما the whole nation of Christianity إسا وليني دارا إسا ودي أفانتين يتجا ديدو عربي وسيلو انجين سنجاو بوليسو أول كاسيت عربا بانان سنين أغري كريستيانا غوتو وليني ميلال مكان إسا دفمي دكتور ذاكر عبد الكريم نايخ حفظه الله ورعاه إسد إيسي ديمي إسنو مال تاتني ديمو فيتنا الدنيا تنرى رسول لك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غافتك صحابوت هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار عليهم من الله الرضوان يرو كايو إساني كاسن ملجأنين سيت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحديث رواه الإمام أبو يعلى في مسنده والحاكم في المستدرك بسند صحيح على شرط مسلم وأقر الحاكم الإمام الذهبي والعلامة الألباني رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيعجز أحدكم أن يكون كأجوز بني إسرائيل جئن ستكون كيسا ندد باهي جئني بر أن يكون تهو ندد باهي
akka dullatti banii Israa'il san ta'uu ni dadhabaahii jeen sahaabaan alayhim min Allahi ridwaan qaaluu yaa rasuulallah yaa ergamaa Allah eenyu dullattiin banii Israa'il tun jaanin dullattiin banii Israa'il tun obboleeyyan kiyya ka islaamaa nabi Muusaan alayhi salaam orma isaa waliin odoo deemu jiruutiti karaa wallaalan hay maali jee karaa wallaalan yeroo kana eenyutu beeka ulamaa'iin banii Israa'il nuti hin beeynu jaanin dullattii takkaatu beeka akkamitti baana qabrii nabi Yuusuf alayhi salaam yoo qaama isaa san baasne malee hin deemnu jaan ammas dubaree qabrii nabi Yuusuf alayhi salaam eenyu beekaa jeen dullattii takkaatu beekaa jennaan dullattii san yaamaa jeen dullattiin san dhufte jaalawwan kiyya ka islaamaa yeroo kana nuu himigaa qabriin nabi Yuusuf alayhi salaam eessa jirtii jennaanini lakkii isiniif hin himuu jetteen dullattiin tun hamma murtii tiyya naaf kannitanii malee murtiin tee maalii jeen nabi Muusaan alayhi salaam uriidu an akuuna ma'aka fil janna aniin tun si waliidhaan ta'uun fadhaa maal saahiba eessatti jannata keessatti si waahiluun fadhaa jetteen obboleeyyan kiyya ka islaamaa Allahu akbar si waliin jannaan nabi Muusaan alayhi salaam ni aaree murtii tana isiif kannu dhabuu ni aaree caljee hin kannu jee Allahan jalla jalaalu wahayii itti buuseetiti murtii isii kana bimaana gaaffii isii tana kanniifii jeen atiin tun jannata keessatti na waliin saahibaa jennaanini bakka akkanaa bu'eeraa laga akkanaa san bira dhaqa dachii san qotaa eeganaa reefka isaa nabi Yuusuf alayhi salaam ni agartanii jennaan yeroo qotanii baasan akkasumatti jira maaliif qaama anbiyoota salawaatullaahi wasalaamu alayhim ajma'iin biyyeen hin nyaattu jaalowwan kiyya ka islaamaa yeroo qabrii keessaa baasan karaan isaa wallaalan san akka ajaa'ibatti isaaniif ife eeganaa akkasitti deemaniin isiniin jaa riwaayaa tana yoo gurra keessan dura gurra qalbiitiin na dhaggeeffatanii imaam Abu Ya'laa fi musnadiin isiniin jeemi wala haakimu fil mustadrakiin isiniin jee isaan lachuutu rabbi rahmataa godhuuf rahmatan waasi'a ta imaam Abi Abdillahi al-Haakim tana طيب الله ثرى مستدرك إساء كيسة تيجو شلالو تكاتو دوتوري رسولك إن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكا غارت إسان كيسوم ميسي يروكنا رسولك إن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يو تولتك أولتف صلوات ربي وسلام عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم أكون متي سن إيسان ينسين جايسان سيف كفلا وان تلول إسا كنا تولت أولو فدي نغافت نوجين وبوليان كيا كسلاما شلالون كن مال غافتين دي بيتني غالة كنا كن نجين رسول صلى الله عليه وآله وسلم وان برا غافت نوجين إيش غالة كنا غالة سنيس أما اسمال جين رئي دلتو تكنا كنا دلا تنين آنن إرائيل مد ميلا لغا أبوليسو رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم نكرتو يو سنجي وانا كنا كنتاني كنا بجينايا ايغناي حديث كنا اكسيت توديس اكدلتي بني اسرائيل سن ما هنتاني جين أبوليين كي يك اسلاما كايو اسي اگرتے بر جنتا متي بر يو جنتا كدتن فردوس الاعلى كغرر جروسن كددا نونجي صلى الله عليه وآله وسلم كايون تيسن مالي Simbana, mali, malgold. Manamni ke mali obboleso. Hawwin te mali. Akkam taatee tite guyyaa addunyaa tana dhiistee deemuu qabdu obboleso. Jannata keessatti mee ilaalime anbiyoota waliin. Kaayyoo akkanaa nurraa fadhaa qabxii ajaa'ibaa fiddeetiti. Ayyoo fi abboo hawaasa kee lammii ta'e diina islaamaa yaamsistee yuunivarsiitii dhaquu qabda. Muush achi yeroo dheete kashilaphee taataayi. yoo amma laalte injiruun sin jaabar neeb wahayyuu karaa laafaadhaani barbaada wahayyuu karaa laafaadhaan
kayyoo kanaatiitu jaalowwan kiyya ka islaamaa nu barbaachisaa gararreen isiniin jaa tana bar gaafa tokkosi sahaabota keessa alayhim min allahi ridwan والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال نجي إنكم كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته جي ربيع بن كعب الأسلمي ينكم رضي الله عنه أن ينكم رسول ولي صلى الله عليه وآله وسلم كنين بلوته جي فأتيته رسول ربي تتي صلى الله عليه وآله وسلم ننفه بوضوئه وساء إسات وحاجته دربنو إساء آجا إساء يجون شواك إساني صلى الله عليه وآله وسلم سلدن إساني تننفه يروكنا رسول صلى الله عليه وآله وسلم سلجين نغافت لوجين ما يكونوا قربان مال غافت ربيع ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه جتون من أفقر الصحابة deegaan sahaabota keessa alayhim min allahi ridwan ni jira yoo jaan gurbaa xiqqaa kanaan isiniin jaa qaal qultu as'aluka muraafaqataka fil janna yaa ergamaa allaha isiniin kadhadhaa isin waa hiluudhaan kadhadhaa jannata keessatti jeen yoo ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kadhadhaa isiniin jee isinoo maal kadhattaniin yaa ergamaa rabbii aboo ani chastaadhaati makaddaa qabadhee ko baake yara fuudhadhabe takka khaxarii takka naqali jettami waan mataa isinoo akana jedhanini callaan akkanni jettaani maal jettaan obboleeso yeroo kana rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aw ghayra dhalika wan sammalee jiru na kadhadhuu jennaani qultu nin jeeje huwa dhaka yaa ergamaa allaha ونين أنبرد إسمة تناجي إن أبليين كي كسلامة أتوم ولين جنة كيستي صلى الله عليه وآله وسلم صاحبته فدا جناني قال صلى الله عليه وآله وسلم فإني على نفسك بكثرة السجود أكستانا لبوت ترتي نغرغاري هدومين سجودا يعني صلاتني سجود جامتي تسنيا ممتجتو صلاة هدومي سودان لبوت ترتي نغرغاري جين صلاة نمني صلاة جنة سينا جتشور إسني في ماتي تسر ربي ورا جنة أسنا أقول كايو غرباتك أغنى غرتني حاسوني كن والله الذي لا إله غيره هن أمتون إسنين جا يو أسباسنا جنة كيساو صحابة عليهم من الله رضوان أسباسنا كايو إساني جن هن أمتون إسنين جي أنيس هقوتو إستايلة كيا حتى جولين هن هفني يو نانجان لا أبليسو وانو مقابچو دندسون ستي همان سنجا أتمانو يو أصبرتا إحاسو سنجان أكا حاسو دندسون سنجا صلوا على النبي إسيتنا هنديسنا ملكاو يو فيتن ilmina ma cufaatu jaalawwan kiyya ka islaama milkii tana barbaada ilmina ma cufa ka aqiidaan teenya adda ka gosaan adda ka bifaan adda ka politikaan teenya adda ilma namaa cufaatu nama yuunivarsiitii tana keessa jiru yoo gaafatte maal feetaa yoo jetteen yookaan kallattiin haa taatu yookaan gama biraatiin haa taatu I wanna be successful sinjaa wallahi abbaa feeteen sinin jeebar maal feeta milkaa'uun fadhaa sinjaa garuu milkii jechuun maal jechuu irra hedduu namaa yoo ammaan tana laaltanii milkii maalitti beekanii beeta maallaqa qabaachuun milkiidhatti beekaa massee tana nama cufaa maraachite boo izoo magganyatu nu boo adeero isii tana maallaqa qabaachuun milkiidhaa jee nama beekuutu jira garuu maallaqa qabaachuun milkii ta'uu malti yookaan hongoo ta'uu maltiin isiniin jaa yoo garuu maallaqni kun harka nama saalihaa keessa seene wallahi alladhi la ilaha ghayru milkiidhaan isiniin jaa yeroo san tanala rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع وابن ماجة في سننه والطبراني في الكبير والطهوي في مشكل الآثار وصححه علامة الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه وفيه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا
تنم أفريتي الدنيا تون قدنا إسيتين تنو منم أفريتي كدراء بليانك يا عبد رزقه الله مالا وإلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم فيه لله حقا فهذا بأفضل المنازل جي الدنيا توكو قبر جتكو فيجي الله جل جلاله قبر جسنيف بيكم صافي هوريك إساف كن إني كن بيكم صافي هوري إسا كيستي الله جل جلاله قصدوات هوري إسا كيستي فر إسا كمت أنفتو أما اللي هوري إساسا الله جل جلاله حقنا الراقبة جئ حق إسا كبيكو زكاة كنچو دابيك سن فهذا كن بأفضل المنازل sadal koolee irra caaltuu taatetti ta'uudhaa jee gurbaan kun obboleeyyan kiyya islaama kalammadaa wa abdin razaqahu Allahu ilman walam yarzuqhu maala fahuwa saadiqun niyyati Allahumma ja'alni wa iyyakum min as-saadiqin sinja gabriya tokko Allahan jalla jalaalu ka beekumsa isaaf kanne garuu horii ka isaaf hin kannine beekumsa qaba beekumsa jechuun akkasi gootu beetalal obboleessu yoo miskiina taatee beekumsa qabaatte dureessa si godhani beetaa beekumsi yoo beekumsa qabaatte dureessa taate ammoo faaya sii ta'a hisaaba beeka fahuwa saadiqun niyyati gaarii dalagaa ka ta'e jechuudha as biratti obboleeyyan kiyya islaamaa law anna lii maalan odon horii qabaadhe la amiltu bi amali fulaanin anis sila akka abalutti dalagaa inni dalageen hojjedha masgiidaan jaaraa fira kiyyaan itti maxxanfadhaa ayyoo fi abbuutiyyaan hajjii geessaa miskiinaaf hin dhaabbadhaa akkana jee obboleeyyan kiyya islaamaa fa ajruhumaa sawaa'un mindaan isaan lamaanii wal qixaaji kasadaffaa obboleeyyan kiyya wa abdin razaqahu Allahu مالا ولم يرزقه علما قبرك سدفا الله جل جلاله هوريك إساف كن غرو بكم سإسافين كنين هوري إساك نكيستي أكفا ديكتو الله جل جلاله كهين سوداني ولا يصل فيه رحمه هوري إساسا نينيس فر إساهم متنفتو حقا الله هفته جل جلاله زكاة سنيس هنكنو فهذا بأخبث منازل جي إني كن صدر كولي الرفقتو صدر كولي ترتي تهادا جي بليين كي كسلاما قبرتش أفرفا الله جل جلاله بكم ساس إسافين كنيني هوريس إسافين كنيني odoo aniin kun horii qabaadhe akka abaluutiin dalagaa inni hojjeteen hojjedhaa je horii silaa qabaadhe makiinaa vits yaaris silaa qabaadhe anis dhalaalee akkanattiin keessatti guutee deemaanii fawizruhumaa sawaa'un isaan lachuutu gama diloowwaniiti wal qixaa je obboleeyyan kiyya islaama niyyaa hamtuu tanarraa rabbiin waa baraaru hamtuu gartee الدنيا تنتنم أفرانيتي لمن دراسني خطر يدو بليانكي مالك أباچو إرهدون نما ملك التلالا يو اتبيت ملي بولا سنيتي أما نشوفاتو قصة قارون هم بينهم الله جل جلاله فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين كجي قارون إسافي غند إساتي نلي دجيني إسان كن نيجي إبر نما إساتم سليهن أغر ريجي الله قدد إن اللي اللبو إساتف كتم سواهن تاني ننجي أنا تو بر أهليتي يانين في ديجي إيغا جتشينا أكا إسا لكيم سمتو إسا قد مي هورين دوبره ملكي دا جالوان كي كسلاما ملكي دا إساب إسا زمانا كان كيستي أرغم تكان إسنيمان انت لتكا أما كا عزكم الله بيانموتو إرهدون كيسان اتماراتيكا أمريكا داكو وكميت تاكو مدين فيسبوك الرتي جنجنتي أمريكا سندقو فيتامي تيامانتن
intalti tuni warra Ameerikaatiin sinja maqaan isii Kiristiinaa Onaasis jaanin abbaan isii Aristootel Onaasis jaanin obboleeyyan kiyya biliyaardeeraan sinjaa bar ati asitti yoo vitisi takka maqaa baatte gammachuu qabdaami inni obboleessoo private jet xayyaaraa qabaan sinja xayyaaraan takka ni beeytan ijaalowwan kiyya islaamaa doolaara miliyoona 10 sinja san qaba abbaan isii ni du'e jaartii isaatii fi intala isaa Kiristiinaa tanaa fi horii dhiisee fi biliyoona san cufaatu isii dhaale barakum takkaa fi 986 nam takka hin turre dhalaaleen ammaan tanaa yoo laaltana Oprah Winfrey tajaam tokko jira gurraatti isii booda tujjaara ta'an gaafa san hin jiruun sinja horii tana mee akka isii milkooyte hojii halaallu bar horii qabaachuun milkiidhaa laalu jirraami jaalowwan kiyya islaamaa horii san booda gurbaa tokko ka Ameerikumaati heerumte baatowwan muraasa booda adda deeman eeganaa obboleeyyan kiyya islaamaa gurbaa Giriik takka heerumte sanis amataa fi akkana wajji jiraataniiti adda baate eeganaa shiyuu'iyyuun ummatiin ajaa'ibate akkami gaaboo warra Sooviyetii kana yeroo isin kaapitaalistiin yeroo xiqqoo takka wajji jiraatanii adda deeman eeganaa gurbaa Faransaay tokko heerumte guyyaa isin Paariis dheete biyya jaalalaa jaariin Paarii achi dheete gaa yeroo achi dheete ummata beekamaa yoo taate paaparaazii jira warra footoo si kaasu tana yaa Kiristiinaa jaanin ati intala milkooytuudhaa miti jaanin addunyaarraa maallaqa qabaachuutti milkooytuudhaa jettiin garuu ani intala hongoytuun akka kiyyaa addunyaa tana keessa hin jirtu jetteen obboleeyyan kiyya islaamaa fi ammas rakkoo maal qabaachuu turtanii beetanii obesity gabbina gabbattuu hogguutuu yaaddi isin bar qalloo bar silaa agartanii Google search godhaame Kiristiinaa Onaasis jaati gaafa kan jaalawwan kiyya islaamaa biyya Arjentiinaa keessatti overdose hashiishaan duuteetitti dalayduun isii agartee kophaa isii mana isii keessatti duutee maallaqii mee irra hedduun nama akkasaa maallaqa qabaachuun milkiidhaasaa akka gurbaa duraa jenne sallaala obboleeyyan kiyya islaamaa harka nama saaliyaa keessa yoo seene yeroo san milkii malee horii qabaachuun milkii hin seeniin isiniin jaa